Domanabo. Frewa Dofo ne catcher one says some perfect service Adomano Abo. Get that your family members to join some perfect service. Tell a friend to join some perfect service. We are not fighting against flesh and blood. No. Kachere unia wadam for se enye ne honam ne mujana enya. Some perfect service eyebra yeda otumfo nyankopon ase de ohwe ye so man na wotwe kwa pro ebeto ye. Some perfect service eyebra yetu na wotwe ni da mu ni nyina ri shebrade nyankopon za. Esra ewrade ho nshira ewrade ho bambo ewrade ho moburu ho ade se ewrade kayen no nye moburu ho ade esa ye bra ye janya me asem so bompa ye tie obodefo no hihye ya e woda numu ni na wotwe numu se ewrade man mpare ye efri se na wotwe encheba anso emonsem no edos impanyimfo se asem kese ba Francis so aso asem no ba no yesi asem no gina ye yentina some perfect service ewo ho mo hwe ya Europe ni nyina ye chia mo mo hwe ya mutie ya wo US nyina ye chia mo hwe ya na mutie ya wo Asia Australia continent bi a wo hwe ya utie ya mawache mawaha mawajo samre ya bowura Asia ne mpote mo America Japan mo sabre eye awia 2 o'clock e ko bo 3 o'clock na ya bowura Canada ne US mo dia eye midnight adiasa na ya bowura UK meka London ni oman Ghana mo dia eye adiachen yes say nyankopon da Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon da na sabre fa na like some page no na share link no ma afofro so hwebi na afofro so ntibi na TikTok so eyabo Sida Worship Center na follow ye e TikTok eya like na fa o comment so bra na obeyin shira mechiachi akwadwo ni adwafo nyina me mamu nyina achi mama ha mama jo Nyankopon shira upi wo YouTube no so Nyankopon shira upi se wotie radio no ba bibia wotie radio no bia Nyankopon won shira ebia sabre oti adwuma mu ebia sabre afa na oteka mu akọ adwuma ebi soso afa na wasore ebia ote wompa so obi so siesie ne ma ho akọ school obi so siesie ne ho akọ adwuma akọ school memma wache sama wa ha memma wajo fo ho hye adwuma die ne mu Rebia ya meka cho say some perfect service enya radio anasa TV program kakeo na ye program anyame tumi ni na hoden edi ekire adanse no eye bi enyame ye huniti ena o bibi o pese me boso mpaye ma o so eya ye no ready na bre no so ye be boso mpaye ama onye bi akasa eno na mama teme ho ena no paye ni David be ya adwene ose me kodae na me dae anso ade echiye no na nyame nsa no ekuta mu ajesa nyame nsa na ekuta umu a kana wotwe kanoma nkoyo wanyame amanyame yi ahodo a mokokoye party ahodo amokoye engagement wedding ahodo na appointment okono weekends nyina onu wabusu nyame de mu akọ nyame de mu aba onyame kania Jentie na no pay esese uye urade aye nyina ne se we can see na otwe wiye ebusua bi anti asamde ebusua bi
ebobra ebusua bi ti nisuo as wo de Ewurade no wadi ye me say abeni ebusua bi di ye ne ohaw bi etoto nipa ne bi wo de nyame mobro hunu ni na doye no ebi aso eno ntina so mpa first service wo say yen fa ni wonyama de ni wonyam no said obi etie yen obi hu dodo no o kan Job na o se obi wa hode wa pomoden asoso ene wawu onyame kania aso obi yare o obi yare ne ho dodo obi yare ya che aso nyame aso ne mu ne yade da ho nyina ne ho na mre mu nyina nyame aso ne mu ama na pomoden we na kire Nyankopon mobro ho ene anadoye David said onu Nyankopon ahye na bofo ama se on hwe so na oho amasem asam na yame ye Psalm 91 verse 11 onya mekania asofo yemu bebre nyame na asoma na bofo ahye na bofo ya first person no de na we mfo na si o oda yeso nyina chese nyame bambo eno ena kran be kan se dromo onya me nyumbo dromo ne anopay yebejira Psalm 146 verse 1 and 2 so let their dear radia say munyi Awurade aye mekra ye Awurade aye metiasi me ye Awurade aye me wo hoyi meto dwom ama me Nyankopon amen o say mekra ye Awurade aye metiasi mekra me ye Awurade aye me wo hoyi meto dwom ama asofo nye ni pe nyina na ho enye ni pe nyina no tiase sabre ebia oda yare sabia aso yare da ho ni nyina mu no Nyankopon aso mu ebia oda yare paso ofie oda mo wo na mre mu nyina nyame aso mu je hwe nipa ewuwo nipa esan ho wuwo we nyina kire se Awurade Nyankopon osaye yi wo hoyi otiase obetojom obeyi na ye obebo na body let God share your voice sabri nyame antone danase
Jesus Christ. Yankopon shira opi. Sa enano pay odi nyame asida ni nyina emma no. O se fata say yi na ye bona bodin. Oh yes. Ebi afe na wotie ya eye sompa first 7. Na ye kan for Awurade kese ye yi Awurade aye etontono na no pay. Bible says yakuma mu ye fa ye dinam ye proko adoma hinwade. Oh yes. Bible says ye paim so kay mfom so ye no kwafo ne treneni. So de ye mfom so nyina becha ye. We can see from so be na wa ye. Ebusian efie ho no efom so be na wa ye. And ye nyina 1 John chapter 1 verse 9 so na yemfasra brother says oh hwehwe yemu na samna to bi o yemu a o adwene ni yoyemu susu yemu ono Awurade omane doba Yesu Kristo moja no enti yes se ye kan ye bone kire a o se ye kan ye bone kire a o ye no kwafo ene treneni se ode ye bone be kye na wate ye ho afidi enti nyina wate ye ho afidi nyoma enti nyina confession time bi wa no na ka kire Awurade se o hwehwe mu adwene mu ni yoyemu susu yemu o ma ukru oyire Ojuma ye fofo so bia ya ema ye hunyam ye num onyam na wotwe ene den no Yesu moje hwegu covered and hore confession time ewo Yesu asafara ne ya wasam se ya ka ya
Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Amen. Ebi afa na wotie yen ya se eye sompa fese. Sa wakuma mu fo a o de nam ye pekwa adoma hinwa denim. Na mobruhu ni adoye so aye adoma hinwa denim hom. Jesus. Ene erade no mobruhu ade wate. Amen. Erade nka na woche wate. Amen. Ma men ko Facebook no so Anthony Opokumu ejira so. Patient apasa na bamo ejina so as root asamboamo ejina so esumani root emu jina so Michael Chemeno UK mu nyina mu jina so sa so na dodo no a Dorcas emo ejina so Dorcas na usu a mo ejina so Nyankopon hira mo share link no na afofro so enhwe bi na afofro so ntebe TikTok nyina mo share na afofro hwebi na afofro ntiebi sabre di ebraso se yetie futu sem a enne anopai edwadai yebegyina so ede atu damu ni nyina de ahye radensa na sumpa first ye ba yesi jayo how ni nyina mo mawrade na awrade beye jai wa manie ni nyina mo mawrade na awrade beye o how ne sen na wa manie ne sen obi ko ne na yeso na ni gusoa na ade achen my god went me ana adwendwani ma atwa ne ho ahie nyina kasa kire no benkum kasa kire no ni fa kasa na nim ne chi nyina kasa kire no ebi hwanu ma atwa ne ho ahie na ne suo ewro ya meka kire nyina ne se jani nyina mu mawrate na awrate beye obeso osofo nyame so mafo nyame difo oh jesus be yade no tete me dodo yare help sua no dodo bible mayete ase ewo Isaiah chapter 53 send man tam piano and o desire yarowa if ja o yare da ho yare mu nyina dompe mu yade intiri mu yade moje mu yade ben ya kan kire o cancer dia ben ya kan kire o kidney o liver o dia ben o heart ja ni nyina mu mawrade na awrade beye obeso hweyen obi tie yen o say majuma ne say ma ware ni gu me mano so say bes ma me papa ja ni nyina mo mawrade na awrade beye obeso hweyen obi tie o say juma no kra me pebia me nyabe me CV se majuma say ya ma betrafi me nyina ye bisi basa obeso say na aboafo no di o hwe no the money bibi die no say ni pan so adwuma say ni no so na nuoma yabasa oh jesus ya ni nyina mo mawrade na awrade peye ni nyina mo mawrade na awrade peye obi say ni suku nsem na adwuma suam me say o say mo ayeden sika sem mo ayeden ya ni nyina mo mawrade na awrade peye obi so hweye
obiso tie ɔsɛ ɔno so de ni how ni nyina akɔyɛ busua kɔntɔntwe bi ebusua no twa ne ma ebusua no twe na poso obi sɛ na japade bi frɛ ne nsa obi sɛ nipa kontopophobia sɔle atia na ɔde ne tan atwa ne ho ahyia sɛ na David kan Psalm 109 no ɔsɛ ɔyɛ nipa bi papampo a na ɔde bɔne na atua ne ka ɛno obi sɛ nipa medidi ma ɔmo bidie nipa me hu wɔ mɔbɔ nipa ma aboa wɔn ɔmo po na asɔle atia me ɛka obi nko aka wani magu ase o ɛka obi nko aka dwuma na gu anso sɛ nipa no ba bibia wadidi pɛn no de aboa no pɛn no ɛnɛ ɛka ɔno nko aka gu ka asɛyɛ eto kan Psalm 41 verse 5 ɔsɛ atamfo ka sɛ da bɛn kura na wobɛwu na odin ayɛ dɛso akata anso atamfo nye nyanko ɛno ti na sompa first service sɛ gyae wo haw nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ obi sɛ wo mmɔ media no so makɔdi sɛnsɛbɛ ɛwɔ obi man so obi kuro so Europe or Asia or America or Austria or menkrata sem ma ware sem me juma sem me credit hours in the former neighbor e double so me na me discarding na atwa bills home office me letters ba na ya car me trains appointment and so me sanka obi man so ho obi kro no so ho me se gya ni nyina mu ma Awurade na Awurade peye o ma no sukuru sem Awurade mana ware se peye para pomodai Awurade peye nyina mu ma Awurade na Awurade peye obi hweye obi tie o se ye nto ade me kotra adwuma mu a enti week we dia maye ma adwene se me nkwa adwuma if say gas a me togu me kan mu fu a me togu me kan mu car trotro me fro car me fro me ko na me ba na aya me ka sika mpo me nya bi na me de atua fu ene ka me se onyankopon wiemu nya ne sakyera na wotwe tugidi anamo na wotwe tugidi anamo se ja adwuma ni nyina Awurade nsa me se ja ni nyina mu ma Awurade na Awurade peye adwuma ni nyina Awurade nsa na Awurade peye na wotwe asama me de brew ne se onyankopon enya wadom onyankopon onya wadom amen ohia you need God mercy and any favor God mercy and God favor ohia se nyankopon ya wadom yes na otwe bosomi na otwe akawa afimu akawa bosomi mu Jesus nyankopon onya wadom don't kayo semra niema mu nyina ye den na ni daso nyina asano oh Jesus e watamane ni potem ho enkrane ni potem ho kumase ni potem ho sunyane ni potem ho takwane ni potem ho yes enkransa ni potem ho techima ni potem ho sampa ni potem ho komosa any Europe ni Asia ni potemo ni baby bi ohwe ya utie yen no oh Jesus sabre no nya metre ne nsape na nyankopon ya wadoma Jesus na nyoma nyina aye foforo my God na nyoma nyina aye yie yes nyamenya bemu pe na dance ya hyase oh Jesus enti na wotwe nyame bemu wate amen na wotwe nyame ya wadom wate amen na wotwe nyame ya omubru ho ade wate amen na wotwe nyankopon favor no entomoso amen yentie for to some Romans chapter 9 verse 15 and 16 eno ne yegyina so de asra Awurade se na wotwe ohun ye mobo na onya ya dom na ose Moses say de me hunu mobo no ana me hunu mobo na de me yam hyehye me ma no ana me yam behyehye me amama no ene na emfiri de opɛ na de otumrika no na mmom efiri onyankopɔn a
Efro Onyankopon a ohummobo no. Amen. Onyankopon ye den ohummobo. It does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Onyankopon wa osofo ohunu paba odom nipa. Ye jire nyame asentu se na wodwi. Onyankopon said you obehunu mobo no obehunu mobo. Ni obedom no no obedom na dia. And Ewurade madwuma no dom me. Amen. Me ma no dom wo. Ma ware no dom me. Ma pomodem no dom me. Sika se no dom me. Ka se Ewurade otwi yo. Eneda yo. Ewurade dom me. To Yesu dem o. China otwi ni nyina sha Ewurade. Jesus Christ. And then Jamia Sama by no as some modu. Yes. Like I said, Nipebu and Yamia who mobo
na nyame adomo de a na kyese anu bedin eze nyo bia na nyame hu no mobo ose Moses se de mehu no mobo na mehu no mobo de medom no na medom ose mfiri de be nya wona otumleka nya hodenfo de a enya hodenfo enya wona o ya dwumaden na mbom de ono nyankopon mo be hu no mobo ne dombe so ka se urate na wotwi meja na wotwi ni nyina hya wonsa na wotwi na hya wonsa hu me mabo adwuma se mabo mapomo ten hu me mabo na different me fiba hu me mabo na tome na wotwi tome enedai wo Yesu demo type of amen miensa ewo Facebook YouTube ho na yes wa wo hwa mi a wo tie me yenka amen miensa amen ni chese de ye kan bia enye ho Psalm 143 verse 1 to 3 ye gina so e de abompa ye apegya de mu ni nyina hye radensa. We are committing the whole day into the hand of God. Ose Erade tie me mpaibo. Ya soma me koto sre. Onokre die mu jemeso. Erade jemeso. Wotene nemu. Na memfa wakoa enkwa temu mu. Enti na wotwi wafena wakoa emfa yenkọ aomu enedeida. Na wanim na otiasefo biara enibem. Wanim de otiasefo bia enibem. Na otamfo tamekra. Otamfo obonefo de tayese ka enedei ni na wotwi nyina ka yentensem de na wotwi nyoma nkoye maye na wotwi ensi yeye enedei ye koye nyuma so ye de awerɛho beba. Enti ye sre Awurade se Awurade onkaye na onye ya dom enedei ye different nhyira ena ye fiba so nhyira send okan Deuteronomy chapter 28 no Awurade ema ne mrema ka se Awurade enedei kai me tie mene Teme koto sre me mobo ye difre eni ye fibem ye dua ni diemu eni ye nomo Awurade hu ye mobo Awurade kai me enedei o matom enedei Yesu demo ye wa na bompa
Kasa rate. Ene day. Me the showers. Osi de obehu no mobo. Na obehu no mobo. Sado kan Roman fongu no. Ene day. Erade home mobo. Erade yama dome. Apomodemo. Sikasemo. Me di freni mi fibemu. Me nyuma so. Yama dom. Prayer number 4. Prayer number 4. Any evil agenda. Oh, Jesus. Obone for ni jine tu bi e wona wotwe yimu ni ene dan yimu. Da ye bone bi a oso no weekends na. I didn't so bone bebrel. Any evil dreams. Kasa rate. Enano pay. Ewie. Anajufan. Enyumrei. Obone for ni hihye. Ewo ene dan mu. Ewo na wotwe no mu. Da ye bone biara. Maso. Edenu ma bone. Ebebreme. Bible say. Situmwa. Beye juma. Beye ampreso wa. Enye juma. Menyintum. Mempreso. They breaking out. I break it out. In the evil agenda. I break it out. I roll it back. Right now. In the name of Jesus. Break it out. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. Amen. Amen. More Facebook, YouTube, type I break out, I break it, I roll back. Also, Proverbs chapter 26-27. That's right. I said, "You're too baby, say, and then they say, who roll it back? No, so sign on. Yes, at the bonnet. At the bonnet and sign Kobe Bibia. Hallelujah. Amen. Wow, Shamia, Utieme. Bible said you bet children assassin we sono or bet children or sorrow and obibia o shamia utieme na watchi nyame ohu mobo. Amen.
na wotwi nyame ohu mobo amen na wotwi nyame onkai ho amen ohu mobo wa pomoden mu amen etiji wa yaresa amen obi oyare bi agi ayaresa no pe amen obi oyare bi agi ayaresa amen obi awo hweme anopai awoton ayento duadifo nyina mede mo adwuma ne hyɛ nsa amen na wotwe mo ton ayɛbɛtɔ amen ene de me fratofo mamo amen fratofo mamo amen yɛntɔ mo nnwuma amen mo amo stores akɛse ne nketewa bojua baby awotɔn no ɛwurade me fratofo mamo amen me fratofo mamo amen fratofo mamo amen me fratofo mamo amen mo amokɔpɛ bi atɔ akɔtɔn me frɛnu ma papa mamo amen onya bintoe amen onya bintoe amen yesu demo amen bompa ma mo amoya aban adwuma mo amoya ankura adwuma mo nya nipa ni madome amen mo nya nyankopɔ ni madome amen na wotwe nya nipa ni madom amen na wotwe nya nyankopɔ ni madom amen na mpanyefo ni madom amen me bompa ma mo amo obi man so obi kuro so yes erade enkai mo na wotwe amen nya me nya mo bobro ho ade ne amen mo amoko appointment nya me favor ni mo nim amen grace any mo nim amen nya me ono mo amen nya me homo wo bo amen bompa ma Ghana kuafo nya me to nsirenso kuma adwuma so amen nya me to nsirenso kuma adwuma so amen bompa ye ema afarefo mo amoye poso adwuma mo yiye nama hodo nya me nkai mo amen kwa radema mo nya bi amen mo amo scale money so mo amoye small scale money me bompa se nyankopon sika ne dwetɛ ye ne dia no mo kwa radema mo nya sika ne bi amen radema mo nya sika ne bi amen nyame dwuma ye boafo na wotwi ne bosome ne nede nyame ngosra nya kese wo mo so amen nyame dom no nya kese wo mo so amen wo so amani das wasan wo wo ne adwuma nye wo so awo yare wo wo hie sika yes nyame awie mo nya ne sakyerana yes na no to mana no onyakopo onto mana mama amen then na no so ma kwa no bi se onko mo bi aduane ni no na wotwi ontwe hyebre mu aboafo ma amen destiny helper amen destiny connected amen radin chima amen frema amen friendship ma amen fradanse ma amen fresika ma amen fraboafo ma amen na wotwi ni enedei ka amen kase pa amen nyankopon shira opi sa o follow sompa first service sa bread ya me bie telephone atum na wotwi o pese nyame hu mbobo a na wa fra mesre se o fra bo modern se o be free eye o TV o radio no ho set no o be lowa no na o ma feedback wo happy me you were free ni nyina ne se o credit na sa me so de o kana mente enti o fra pe wa twe ho free radio ho wa twe ho free dede bia ho na yetie na yie numbers no MCR monfanto so 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 000 967 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na oje mu amarade se onnomo. Acho me Mary me kasa free kumase. Bacho na atwi me nti apa me we mbasa basa na fe me susu dai bonenti je mu Mary kumase me bompa ye twa dai bonin free so. Oho ye obasa nyame aho odene nyame tumi Yesu moja no flash o system no mo. Amen. Nyame ayade santo so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free dia na oje mu marade se onnomo na otwe. Me kasa free nkwanta kasa apita me se rade se rade mo me ne memma ne me kunu hu bai na wotwi o ma atofo so emu nka me so na wo Yesu dem rade so be ma o de wakoma pe rade nkai o na onnomo me fra dance ma na otwe. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na oje mu ama rade se rade no mo.
Sister Docas. Yale, but my mother na pomodino nyamai. Na Docas kasa free him. Na me maso my man granny nyejuma. Docas kasa free him. Erade kai wa fran Docas na sane yade ne maso adwuma erade bia don promo. Amen. Amen. Praise God. Odini baby okasa free obema one so the dear na erade kai no more. I'm kasa free. It's not so much. The family, for saying fair. If I saw a bad and then I found out the one Erade Psalm 37 verse 5 for see fire quench rather or send a bar and then a craft a chat or erade domino. They were training in a radima on chow yes to them. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na osra rather say on cow no ndomo. Pacho mikasa firi amase efrem amina mikasa firi amase. Na me hum fame na me hia Bible. Erade ayare san toso. Amen. Mesra ayare san o se nyame no mo ayare sa. Amen. Amen. Also obetime abo awuram. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na erade en cow no ndomo. Mikasa free. Kaswa papase. Mo. Your friend comfort. The Sarah they say, woman insure ni ye and Tommy and no friend in our so. Nene day at a form, a moon come family. Sekone erade kaiwo. Na no more. Amen. Me triato forsoma wo yeso demo ode wabusia. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free na dia na erade kaiwo na no more mame. Bacho me kasa free atina kromi ya frame mata. Na uchimu nyankopon on kai me ne ma ne mapumu den. Afi misika stem. Misika bia kamuti. Nyankopon no. Erade wa framata, erade kai no na ochi onene ma. Wasi ni sika bia kem erade twema no wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When Timia nyina so sabre biom. Praise God. Hello. Kanti kan odini baby okasa free na dia na oje mama erade so on kai papa. Me pacho mitindi yeboa. Me kasa free katamanzo. Mo eja yeboa kasa. Me pacho me driver ni na akobe wanyeni minyaka mfanye juma. Erade me suma wasem ko yeboa nche katamanso. Me bompa ma yaboa se wasem se o Thessalonica nguma ne se ensa enya adwuma man sa ne nidi me freka ma me tweka ma ka hodi wom fa ya adwuma o yeso demo. Amen. Amen. Praise God. Odine baby okasa firo na dia na oje mo ma urade enano pay so onomo. Erade wa funa juma sem ne ba o yare erade kai wona dom abusuan no mo adanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Techima erade wa France ne ba etwro me bompai o se ka obi nyansa yemi so erade nyansa e de twra ye de twa erade fantomo na mo ho ban. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na oja mo ma erade se erade no mo. Kasa. Erade obonofo no hyehyeye biara se nipa bi na fa ho nneoma peso de ye obibia me bompa ye twetwam se de obeye bia anya adwuma da ye bia ososo bia me twam wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oda. Odini baby okasa fro na dia na oja mu ma urade ma me. Pacho mikasa firi tamapum. Ye frame hana.
Anope mi jame ne me mani na merade so onhwe yeso. Me kun su kosi erade mfa ne bambo nto ne so no mfa ne medura sumdwe. Erade me soma wasem kotema wafra na so se na wotwe bo one ne mba ho ban. Ni kun su kosi erade buano kan ho e ma de bon nto oba so so a ma onfa nhira na emra wo Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na oje mo man rade so onnom osompa first service. Na ye fro say na okase fro he mame. Rade wa fro do fie so yare mesra yare samano. Yes. Rade sane yade. Amen. Tom na yare sa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na oje mo man rade say rade kai no do. Erade wa fra Julie Mampong, Erade Domino Ayaresa, Tomono San Yare Manadanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na osre ojemo ma rade mame. Sesi kuno le Boatman. Nano pedie ni Mambo atima jana ho kakra mentonka. Wijama dae sunse rabinsa. Nini mani megusin na se rabinsa. Erade dae bone bia wa fra so ye twetwam na dae papa no emrem. One ne ma ne ne busua erade ye won adom na wotwe. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na dia na ojemu ma erade anopai. Sonka. Yefreme antiaje wa mekasa fitechima. Erade techima antiaje wa na pomode ni sika semrade kai no na domono. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na dia na Faunsato okono ho. Erade attack bi akwa France. Nyame ayade sa to so. Yes say obodo for ne hihye bi owo tiaw eneden ni na wotwe wo Yesu temu. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Menton come. Yeah. Udeni baby okasa firo. Tebe kama akusia. Bawo chini so this on fa the bambon to me maso. No ni yare bi ansiri yese. Erade kai mo na otwe no man ne bambon nya kese mamo. Wo Yesu temu. Amen. For the last caller. Praise God. Hallelujah. Udeni baby okasa firo na dia na ose nyame kai wo na otwe na ono. Papa mpacho efreme maami tetu me kasa fitechuma. Mr. Erade ho bambo na otwe we mu ade sompone amesoso. Afei so me ba posting na wa resem. Erade kai wo techima ho dae so basabasa me twam nyame kai wo no ma no na ontomo wo Yesu temu. Amen. Amen. Mesrese mo amofre nyina ye ntimi mfa no sidi habio na ye sign out na wafre nyankopon hiraw na onye okese sompa first service no eye edadwoada ekosi eye fiada eye same time ahomachendo num kosi no nsia sabre enche na ekwakofa no nsia kase bonamo bibibi opese me bosom paye ma no peja na me mo pai say ye nsuo say your phone say your documents bia me no bon pai ade bi awrade o ma peja de wa peja nsuo na ne Yesu moja ena ne nsenche ne nsuo na ya de sensu ye wa peja ne phone so pese ye email no ye text no ye WhatsApp no o twen confirmation be ye sending bibi awrade me bon pai say man nsanka documents bia wa peja be me frenya me to me Jesus me ahoden eguso wo Yesu demo ena mabompa James to say amen. Amen. Ya me shira have a good day. Sabrede yankone nkofa no nsia kase bonomro. Bye bye. Bye.
Wante unipeduase a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efri timanu maduro abra wonimi yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya bruchirefo enim se yesa pa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye nhoma bi a efri osisi achi se de hu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na atwetwew eye wo ya tutu titunya anajo etimi ka ona ba kopɛ se de hu na ema se wonante akakra na ye wo ya ntimi na na so etimi ma mpabo akra mpo wura uhu 21st clinic ibenya abotre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no etwa hu mfunyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wia ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre yi mu no duo na no efri yenu ane die mu enti se duro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de hwehwemu ena sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfonyi a wuhu nyina no efri 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen su na yenchrow yasua ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro obuwa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa o se de edi mokwa ye ohono kawakoma to yem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no ibenya abotre na ye ne wadi nkumo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kama to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare chen so se yewo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana Dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time.